nkarhi hinkwawo loko analyzer leswi swi vulavulaka hi leswi nga la miehleketweni ya hina na maehleketo na leswi hi ti twisaka swona hi xilo. If we happen to differ with you, I'm wrong, I wrong, hinkwenu hi right, hi leswi hi swi vonisaka swona, hi leswi hi swi vonisaka swona. Thank you. N'wina mi nga subscribe ni kombela mi subscribe if you feel like content yi aligna na product ya wena. Swi endlekile Tani papero Tani papero Tani papero Swi endlekile Tani papero Majahala Katana zilo Sheni inhlekani riperile na muamukela ka Conspicuous Talents TV, home of talent and analysis, under the banner of Conspicuous Media. I can't na genge, we don't play with genge. So namkha enda reaction ya XMA 16 na Xilumani la nyama na moya na hinkwaswo. So lexi yako ya xindla, remember we are home of talent and analysis. So nkarhi hinkwawo loko analyzer leswi swi vulavulaka hi leswi nga la miehleketweni ya hina na maehleketo na leswi hi ti twisaka swona hi xilo. If we happen to differ with you, I'm wrong, I wrong, hinkwenu hi right, hi leswi hi swi vonisaka swona, hi leswi hi swi vonisaka swona. Thank you. N'wina mi nga subscribe ni kombela mi subscribe if you feel like content yi aligna na product ya wena. Thank you so much. Xilumani. Aye mjani? Hayi, hina hi kahle. Hayi, hlayisekile man. So ayo vita nghena makini fast hi sungula ka best newcomer. Okay, na ta kha hi faka comment ku ya ti award leta ti ri kona tolo. Hi reacta the way leswi hi swi vonisaka xiswona. Tanihi loko va vulini Mr. Conspicuous la. Se ya sungula ka best newcomer. Hi kona musi sungula kona. Sungula kona. Best newcomer yi teke hi mani kambe. Rito Gustavo. Yi teke hi Rito Gustavo ne? Okay. Yi teke hi Rito Gustavo. So ne? Rito Gustavo. Yani ba pronunciation. Hamba wale ka Rito Gustavo. So yi teke hi misa loyi a phikizana na Apostle Franz Matebula, Eunice Rich, Rito Gustavo Sketho na Xipola. Even then this one winning similar vitaniwa ku Basani. Any comments la Xilumani? Alana comment la no vana ku hlohlotela ka misa loku tirhenga kahle ngopfu. Simta hi ti komba inga ku ti vana ku aka kahle. So and voni ku ri na problem la no ti kurisana Xitsonga ku ya mahlweni. And then one thing that I've realized loko ni langutela i ku a ku nominate ta album. Cause nanguta Gustavo Basani ne? And then I also know Xipola Xilumani. So if it's an album, there is no track leave it no go Xilumani. So Xkomoko Gustavo, and then do you think I deserve the vote aside? Go album. Yeah, I deserve. Okay. Yeah, unza kwalani category later ku ya kam best Xitsonga song, gospel song of the year. Okay. Laniwa kuna moya Sion Apostle Franz Matebula etalonga Tsunsani wabonakala Pastor Rodolphe Mabasa, Ntsabalegi, Princess M, Chitalunga, Thembanyati won this one, and then me personally I think I deserve because that song is very powerful. Yeah, na mina personally Thembanyati I deserve. Misalo na marketing ya yena loko aka famba lava vote. If I catch one and they what nyiketela swinene. Okay, I found me man kula le lawa ku ya fika ko. Yeah, yena. So swi fika ka best Xitsonga disco song of the year. Best Xitsonga. Okay, la niwa kuna Juliana Dolph featuring NC, Vusiwana General Mons Cinca Mranziwa NC, Vavasati va vanhu Majombani, and then kuna Mahluwa ya Vuyelo. And then Dolph I mean featuring NC winning this song ya Juliana. It's a good song. And then ku tlhe ku va na Cinca Mranziwa. Yeah, NC. Cinca Mranziwa is that song leyi nga endorse hi DJ Brian ka votala. Loko kha cina a ri lo studio. So hi ku ya hi ti vote taka Munghana Lonene hi ta me komba ku ne Dolph na NC. Yeah, so, and commenta la nwani swilo wo ya hi ku vanhu va rhandza yini. Ku ina swi tiva similar chayisiwaka ngopfu ende munhu la rhandza ngo ANC. Se kumbexana vanhu vo bayiziseka ku va ka Munghana Lonene va ta vota na Juliana halawani ka Dolph. Hi ku ANC ku ya hi mina
a fane a fambe hi risimu lera ra ku cinca murhandziwa ende u rhandziwa ngomisa loyi ende vanhu na swi tiva ku va votile se ka Munghana Lonene a hi swi tivi mo okay I take you and then if you feel like there is something u nga swi veka comment section se leyi taku i le ka best Xitsonga R&B song of the year best R&B song of the year R&B song of the year okay ndzi vuya kaya could be Jolomba Daniel Brothers Shalati JTK and IK FT Xikola FT Mtimbani sorry Puchununu Mesharila Basani Rito stuff yeah la Daniel Brothers va vuyi va yi tlakula hi ngoma leya Jolomba leyi. So there is something national commenter fast if rito ne I voteriwe ngopfu ka best newcomer and then kwana the best R&B rito anga ha yi teki the vote ti telile mahlweni and then ka this part anga ha yi teki leyi ko va ku nga ku humeleli cause yi teke Daniel Brothers swi nga swi vanga Daniel Brothers va nominate ka category ya 1 kumbe injani cause normally loko I vota ni chava ku jampela mahlweni ya ko ka best male best yinini best yinini so antivi ku nga ku humeleli Laniwani ku ya hi mina leswi ni swi vonisaka swona hi because i ku Daniel Brothers i khale va ri kona ka music ende va tiveka ngopfu ende ku ya hi mina personal na swi tiva ku okay kusuka ka Matiyani ku ya fika Tsanini Daniel Brothers va tiveka ku tlula Rito Gustavo ende Rito Gustavo ka ha ri munhu loyi a ku ndlandlamuka ku wa ha ri ku kuleni se laha na swi twisisa ku na hi loko a nga winangi nxoko u ve a swi twisisa ku a phikizana na letikulu okay ende album leya ya va yisa lavawani a yi tirhiwi swinene alright a hi mahlweni ka category leyi taka kwalani le ka best Xitsonga Afro Pop Song of the Year Afro Pop Song of the Year phinda futhi NC Mbilu Yanga MOP Asifambi Rejoinder FT Volcano Navenawe Sign Free featuring NC Uyala Kaya Tsakani S and then this one take a NC yeah again see iphinda futhi okay so mara they are Rejoinder featuring Volcano I'm going to twisisa ku kahle futhi ngoma ava tirhisa method wa njhani kahle ku sample tingoma yeah kwala ku sample tingoma hi kona nga swi twisisiki mara i nga ku loko va sample tingoma ku va ku ri na team yo karhi leyi va ku yi ri kona ku va vona ku munhu loyi va nga n'wi nghenisa hi tinsimu tihi so team leyi yi tirhisaka hi nsiyi tirhise phinda futhi hikwalaho mina ku na this song ya ni vona la ku na Rejoinder ne ku na Sign Free Navenawe Uyala Kaya Tsakani S Mbiliyaka so mara ka Rejoinder this song ya Asifambi mina ni twa risimu leri nga duma ngopfu ra Rejoinder it's that song I Won't Give Up yi vitaniwa hi title yayo I Won't Give Up hi yo title ya kona ni twa nga ku yo hit ngopfu than Asifambi yeah leya yo hit leya se kwalane va a va n'wi favouranga misava loyi hi ku mi ta kuma vanhu va tiva risimu a va n'wi tivi munhu swa humelela pe se loko vo faka risimu leri a va tiva ku ri wo vanhu a va ta va tiva na munhu before tsara ka ku kumbexani leri I Won't Give Up by Afro Pop i Afro Pop na yone eka Afro Pop ai hundzeli mahlweni hi vo okay sweswi hi ya ka best Xitsonga House Song of the Year yi teke hi DJ Mamela ne a phikizana na akaya Cedric Tsonga Boy heke okay DJ Mamela yo nga wina ne Xilala Mapintani ti Daniel Brothers and then ku va na Mali Enhlohlonya JTK could be and Black Cash okay Ibomba Shuma Jones na Dr. Story so yi teke DJ Mamela and then nakali ana comment ya na mila ana comment yetu and then nzela ku Xilumani wa live fika ka best Xitsonga hip hop song of the year hip hop song of the year yi teke Sign Free ne yeah yi teke Sign Free a phikizana na Brace Double Frog and then ku va na Majuzi na Quest na Makwa and then ku va na Xithola featuring Raymond Nyani so loko Sign Free o ka nga tekanga this award mina ani ya kusoleni why ani ya kusoleni
matsundzuka loko va ku nge hi na song of the year ya national radio station ti ta va na ti-countdown ta toho and everything. This song was number 2. Akutliliki. So, and then I think ku votiwa nyana by then. Yeah, so if vanhu va kota ku vota that song from top 50 is ya nghena ka number 2, va tsandzeka ku votela Sanfili kuna this one award, and then swi nga make sense kahle. a ku ta va ku buwe mati tindlela ti etlela Xitsonga ne. So loko ya ku huma ka house ne, there is this other guy na mu cheka Gezo Taka. Boss wants us straight ngozi demand, watch the space. And then leyi landzelaka la ya ka best Xitsonga collaboration of the year. Best Xitsonga collaboration of the year, DJ Nature, FTC ka Memeza ngayibona loko ngayibona machitatu ngoma letiya bana KK Xilumani featuring Team Xilumani awuntivi and vonela bodleleni. It's a good song. And then kona Mgimeti F Sandlen ngoma ya rirhandzu nata membela ku va na nghala ya un'wana FT Jamito ncino wa ngalasi nata membela ku va na Russian Army FT Majaya basa mahungu aka miri dlelo mti ncino wa ngalasi wa itiwa ngoma ya rirhandzu ya tiva ya Mgimeti na Sandlen ya le ya tiveka le KK Xilumani awuntivi ayale hit Memeza ngayibona dedo yona fengetikia le. Okay, so kale kune nghala ya mona FT Jamito nghalasi lava NR Music loko July duko ani balchat. So like this category ana comment sikumba ku okay, let's say to vote it 3 ai le nandzela ku swi fika ka best Xitsonga group duo of the year. Kuna Buti na Buti ngena ku va na Chekas Maluleke na Makhanani Sisters, Wosiyolunga na Shirami Sisters, Waskamakamu na Majovani Sisters, ku tlhela ku va na vo Swaswaswa. Mina no ani mawone misalo wa ka Makamu Waskamakamu wa ka Mawambe falo wa deserve loyiwani na marketing ya yeka fika social media iti komba iri ya xiyimo xa le henhla ngopfu ende vanhu va va kha ti kombisa the way va nga yisiwa ku hina hi le ku voteni so lani ni sharp. Okay, Oscar Makamu won this one. Oscar Makamu manyoro ya rirhandzu. Keep it up mfana wa le kaya. Leya ya ku ya le Kruger wa vona timfene. Dukule dibeki dya kokwani. That's my favorite from Oscar Makamu. And then loko you move la mahlweni ya ka ka best Xitsonga traditional album of the year. Best Xitsonga traditional album of the year tiko ri horile. Chekas Maluleke na Makhanani Sisters, la dama na wena David Mathewula, Khisimusi, Mshengu, Xilonza xo anakanya, Oscar Makamu Twin Sisters, Dokotela Volume 6, TRB na Mhlahlandlela Sisters. Ku ya hi mina la nwanga album leyiwani Kune man kuwine Mshengu itlakulile hi ngoma leya Khisimusi album ya Khisimusi. Okay. Ku faka nyana input nyana la i ku ya hi mina na leswi title ya hina yi vulaka so ku ya hi mina so Oscar Makamu hi Xilonza xo anakanya ngoma leyiwani a yi fita ku wina award sagwadi leriwani laniwani okay, best traditional ku ya hi leswi Xitsonga xi nga yi swona swa pfumela ka ngoma liya. Ani ni pfumela ku a va languta matirhiselo ya ririmi kumbe n'we ya vavuti a mi languta matirhiselo ya ririmi. Vavuti va ya hi ku va favor mana va ha langusirisini. So ku ya hi ku vavoti Mshengu u tlakulile. Sikwama ku vavoti va favor Mshengu va na tivoti to tala ta Oscar Makamu. Leswi nga yi swona. Interesting. Mi swi vonisa ku yini ka comment section? A va comment la ta ka hi twa hi vona. So sweswiwani ya ka best Xitsonga female artist of the year. Okay. Yi teka mani. Flora Machauke a va endli xihoxo va xitolo loko va kha va tivisa va rhangi va ku Flora Chauke or Man Flu mara va Flora Machauke a phikizana na mana Agnes Baloyi, Man Flu, Shongi Rangani, Sandlenza. Ala na kusola ka chumu. Tava ka mani. Tava ka. Mi ta vona ku fambisa ku yini swa ko. And then sweswi ya ka best Xitsonga male artist of the year. Leyi no. Ku phikizana Xilumani, Mr Post, Pesimfana,
Chavani nghene njala. And SMS aku nominate swikomba ku vaseketeri va yo chavani va SMS ngopfu yi tikuma yi ngheni kwalano. Okay, ku va na Prince Rangani, ku va na Soli Makama. Soli Makama. Leyi wina hi Mr. Post. Mr. Post ku ya yi tlakula hi ngoma leya ya Ndhambi. Okay, best male. Okay, best Xitsonga male artist of the year yi wina hi Mr. Post. Ya la timhaka ti fika ti sungula kona, ti fika ti sungula ku khomana la. Ku ve na swirilo. Tanihiloko xi tiva ku ve na ti-artist tin'wana ndzhaku ti nga lumbeta Munghana Lonene ku xavisa ti-award. Even na tolo ku ve na reaction yo hambana from vanhu vo ka hambana. Some say Mr. Post I deserve her, some said Soli Makama I deserve her. Leswi ngo competition a yi focus ngopfu between Soli Makama na Mr. Post. Yeah, leswi swi swona hi ku ku ya hi ti-vote ta vona Soli Makama ku ri number 1 before Sipala, number 2 a ku ri Mr. Post. A swi fanele pfale hi ti-6 ta March. A ku ri date A ti pfali. a ku ri date leyi Munghana Lonene a va yi vekini, corona no corona. A ku ri date leyi a yi koho hi ti-6 ha pfala. And ti And pfali. then event a yi fanele yi va koho somewhere there hala ka vo Good Friday kun'wana kwala. So ti pfarile, Soli Makama a leader. A ri na 18,000 something, Mr. Post a ri na 5,000 something ne. Leri ngo margin ya ko ya difference la i vo ma 13,000 something. A ku ri na vo ma 8,000 I mean. A ni ri 18 and 5. Yeah, 13,000 something difference. This one? 8. 8 ne? Yeah. Okay. So I 13 n'wana man. 13. 5 and 18. Minus 5. Tinhlayo Mashaka, tinhlayo, sorry Mashaka mina. Tinhlayo Mashaka. Hey. So margin ya ko a yi ri henhla ngopfu. A ku ri 13,000 something hi ku komisa. 5 and 18. Okay. Yeah. And then so ti ta pfuriwa. Mr. Post A win. hey. Ngoba ku ya And then- hlamusanyana. Xin'wana xa ku xi fanele xi consider Soli Makama a nominate ka category ya 1. Ivi loko a nominate ka category ya 1 a tikuma a tlula munhu un'wana na un'wana la nga nominatiwa ka category yin'wana na yin'wana leyi a yi ri kona laya hi ti-vote a ri henhla swinene. And I try considera leswi. This is a fact, this is not an opinion. Loyal fan ya Ben Mahengani, there is no way you nga votela ku Mr. Post. Loyal fan ya Ben Mahengani, there is no way you nga votela ku Mr. Post. Swi nga antswa yi votela un'wana kumbe yi nga vote at all. Yeah. Swi komba ku ti-fan ta Ben ti nga va ti votele Soli Makama. Swi komba ku fan base ya Soli Makama, fan base ya Ben Mahengani failed to defeat Mr. Post. Yeah, hi ku ya leswi Okay, hi ti-stats ta ka Munghana leswi ti Lonene. nga humisa xiswoma tolo. A hi yeni mahlweni. No, hi nge se hi hundza laniwani kombe ku commenta swin'wana. Hi ta suka hi vi sharp hinkwenu ne. Soli Makama o ve a ya posta swin'wana ka Facebook. Hi ta yi vona. Hi ta Ka next video hi apply hele ya Soli Makama. Alright. A hi nga best Xitsonga album of the year. Best Xitsonga album of the year ku ne man. Mr. Post. Mr. Post Ndhambi. a phikizana na man. Best Xitsonga album of the year. Best Xitsonga album of the year. Mara la. Ya a phikizana na Olodama na wena Dingandeni Mathebula, Ximburembure, Xilumani, Ndhambi, okay, Mr. Post, Xilondzo xo anakanya. Okay, a phikizana Sandlen, Oscar Makamu, Mr. Okay, Xilumani, Dingandeni Mathebula. Mi vonisa ku live ma. Ndhambi yi tirhwini ya fita ku wina album. Okay, la ya pfumelelana ku Ndhambi is very powerful. Yeah, very powerful. This komba ku kusuka ka mina Xilumani na Munghana Lonene, Mr. Post, I deserve this album. This award I mean. And then ku va na Yeah, ka best Xitsonga most popular song of the year. yeah, I think I deserve this one. Yeah, yi tlakule Mr. Post leyi Ndhambi dipini. a ti bini swinene. Okay. So and then ku va na best Xitsonga producer of the year. so loko ze itaka hi xitalo, loko ze itaka album of the year kumbe most popular song of the year, hi tala ku va na loyi a nga producer that song
u tala ku va hi producer of ya the hi year. ku lava hi nyiki Dr. Joe Xilumani na Prince Rangani na Mumbawulele na yena hi yexe Master Post. So all in all, hi sweswo award leswi ti nga fambisa swoho. Khensini ku vona this video a hi hlanganeni ka video leyi taku na ha ri na Xilumani na yo. Bye bye. Mi nga rivali ku subscribe laha ka button leya ya red a hi tlikeni laya hi tlhe hi hlangana ka ti-comment ta hi kha hi vulavula kwala hi swin'wani hi twa ku na leswi ka video leyi taku hi vulavula hi yini hi nyikeni swo vulavula hi swona laha a hi commenteni. Gang, nga ruketelani. Thank you again.